Inače, primarna tema radova Toma Pavićevića je čovjek, njegova sudbina, kuda se on kreće, kuda ide. I ovdje vidimo jedan rad koji je po običaju bez naziva, da ga mi sami nazovemo. Ja ovdje vidim jednog nesigurnog i čovjeka današnjice i njegovu neizvjesnost egzistencijalnu, gdje je on sakriven iza, da kažemo, garderobe, iza neke kapuljače, okrenut leđima, ide u nepoznato. Vidimo kako se taj čovjek multiplicira i kako se on gubi negdje u daljini, a to zapravo simboliše našu stvarnost. Gdje smo i kuda idemo. Aldemar Ibrahimović se na 76. tradicionalnoj izložbi Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore predstavio radom Neizvjesnost. Rad je rađen u ulju, a inače i simbolički naziv samog rada nam referiše na situaciju koju živimo. Dakle, živimo neizvjesna vremena, ne samo u pogledu umjetnosti, nego i uopšte egzistencije. Ono što je karakteristično za ovaj Aldemarov rad je zapravo ono što je karakteristično uopšte za njegovo stvaralaštvo. Vidimo jednu vrlo dobro izbalansiranu kompoziciju sa višeplanskim rješenjima, vidimo slike u slici, dakle svaki ovaj mali segment rada bi mogao da bude zasebna cjelina, a opet vrlo koherentno djeluju na samom platnu. Aldemarova negdje tema koja provejava kroz sve njegove radove je multikulturalizam. Ovdje to možemo vidjeti i po figurama ljudi koji su dati negdje u prvom planu, ali ono što je karakteristično, Aldemar nam ne priča individualnu priču, karakterizaciju likova, to su anonimni likovi, dakle, to su ljudi raznih konfesija, ali također ljudi njegovog zavičaja. To je jedan poseban mentalni predio i ovaj njegov kulturni pejzaž zapravo se tvori iz tri cijeline. Tu su priroda, arhitektura i čovjek. Dakle, oni kohabitiraju u jednoj zajednici i potpuno su negdje, da kažemo, u jednoj sinergiji gdje arhitektura poprima karakteristike ljudske, ona je prosto oljuđena i ovdje vidimo to lijepo preklapanje planova, kolorita tih plavih i zelenih nijansi, inače u koloritu Aldemar nenadmašan. Dakle, posebna mentalna i fizička geografija Aldemara Ibrahimovića zastupljena je na ovim radovima, a njegov kulturni pejzaž je nezapamćen. Igor Akčević radom na ovoj izložbi je upravo Igor Akčević, vrlo lucidan i kontekstuira savremeni trenutak kako umjetnosti, tako i egzistencije svakog od nas na specifičan način. Dakle, na novinskom papiru dnevnog lista Vijesti, koji inače svakodnevno donosi informacije iz života, imamo Igora pozicioniranog, impostiranog u središte rada. Iščuvene artikulacija je i referisanje na Munkovu sliku Krik. I Igor je svojim likom, dakle svojim portretom, simbolizira umjetnika i umjetnost danas. Dakle, umjetnost je Krik, umjetnik je taj koji taj Krik pronosi. Pitanje je koliko će biti povratna informacija, dakle koliko će se javnost i oni koji bi trebalo odgovoriti na pravi način na Krik umjetnika, odnosno Krik umjetnosti. I zapravo, gdje je pozicija umjetnosti danas, da li je i ona potrošna roba kao i sve svakodnevno što rabimo, da li je njena vrijednost esencija i društva i ono što treba da bude, ili ona potpuno bezvrijedna, on zapravo vapi za tim odgovorima i pokušava da dođe do njih. Mio Mijušković, naš čuveni vajar, na ovoj izložbi je u svojim prepoznatljivim formama, dakle, skulptura u kamenu, u nekoj, da kažem, egzekuciji koja podsjeća tretiranju kamena mozaički. Međutim, ovdje što je interesantno da se
prirodno aplicirala čuvar kuće na biljka, na njegovim skulpturama i to negdje Mio vješt iskoristio na ovom portretu, da kažem, glavi, gdje ona zauzima poziciju očiju. I to vrlo simbolično govori zapravo kako bi mi trebali da se odnosimo spram prirode koju tako rabimo, da kažem, neodgovorno. Dakle, da su nam ona bi trebala da nam je kao očinji vid, da nam je toliko bitna. Taj odnos, korelacija između prirode i čovjeka je ono i primarno što mi artikuliše u svojim skulpturalnim formama. Rad Biljane Keković na ovoj izložbi je prepoznatljiv u njenom stilu, nefiguralno naravno, ali ono što je za nju karakteristično to je boja i prosto Biljana Keković pravi slike stanja, slike socijalne izjave, slike situacije, slike emotivne izjave. Upravo su ovi koloriti i sve ono što mi vidimo, ovi akcenti, boje, ove fleke, upravo su stanja, situacije i raspoloženja umjetnice u kojima se nalazila dok je radila vjerovatno ovaj rad. Rad mladog umjetnika Aleksandra Radevića je vrlo intrigantan i negdje artikuliše nesvjesno kroz svjesno. Dakle, šta je ono čega čovjek zapravo nije svjestan, sa čime svakodnevno živi i zapravo i nije svjestan da to utiče na njegove svakodnevne radnje, da tako kažem. Upravo je to su određene mitologije, legende, običaji, navike, sve ono što nam je civilizacijskim hodom ostalo negdje zapretano u genima, u tom genetskom kodu i mi prosto sa tim živimo ne osvješćujući u nekom svakodnevnom životu. Upravo ovaj rad Pastir snovima negdje artikuliše taj diskurs i koliko zapravo nesvjesno određuje naše svijest. Mlada umjetnica Majda Mučić ostaje vjerna svojem izraženom habitusu. Ovdje vidimo u jednoj podgoričkoj ulici sa perspektivom, drvoredom. Inače, ona je sklona tim realističkim iskazima i bavi se starim urbanim cjelinama, starom varoši, starim građevinama, mostovima, starim kamenim kućama. Dakle, ovo je jedan tipičan motiv koji Majda obrađuje i ona to radi vrlo lijepo u jednoj lijepoj izraženoj formi, lijepim kolorističkim odnosima, kao nekaj lirski realizam, ajde tako da ga nazovem, intimistički. Seida Beleković u najnovijem ciklusu radova se bavi formom i sam naziv rada, kompozicija formi aplicira na tumačenje koje želi umjetnica, odnosno u prvi plan je forma i ovdje možemo da vidimo tu formu koja je negdje mene prilično podsjeća na neku geometrizovanu šaru tepiha koji želi da ima taj neki etnološki moment koji je kontekstuiran umjetnički i koji želi da izađe iz forme slike. Dakle, to su neke forme koje se multipliciraju i žele da osvoje prostor, a ona je vrlo lijepo to iskombinovala sa bojama, kontrastima, pozicioniranjem bijele, ne boje, bijele i crne, sa crvenom na crnoj pozadini, tako da rad ima neku svoju dinamiku, ritmičnost, pulsira, prosto možete da osjetite kao da raste.